Dumi, mabali namin. No kasta, natuloy nga rod datata nga nagbakasyon. Wendom, nakilugan da ngamin itiban ni ang kwan, tada sukunan na ija Ilocos. Nasayaat nga rod ah. Saan ko nga amo no manual daw da ijay? No kasta nga rod. Manungal daw asyak ki uay si chairman. Natural. Sino kumapay ngay? Ni kagawad pad daw. Ay, sana. Anyat mapasama kiti barangayan nga, no iso ti agu ay say. Nagdadaktil tumanon ti paramid na nga ID na nakabitin iti tenged na. Anya? Nalabos mo't day tandom. Kasta ti naramid na, idi iso ti dinutukan ni tata nga uay say. Tas anak pa'y matakagawa di day. Chief tano tak pa'y lang di. My one. Talaga ron. Pag rumuwatak na mapana ko ni barangay hall. Awan matatao ni barangay hall. Saklat taman ang tiagbantay. Kung sana sumunod ti officer of the day. Kan nagpakanda ti barangay secretary. Tadaimpan na apapeles sa mayor's office. Sigurado maragsakan ni tatang iti daytoy. Anya mananday ta. Ti pangilde, may papaniti na ipila a disqualification iti kandidato na amayor. Isu aya? Karaman itan ka iti kandidato para mayor iti Santa Disgracia. O di wow. Saan aya asigod a vice mayor day jay? Uy, ngam ano tinaypabasol kan ko na. Nagduduma akasaw. Ngam, aramid ti kalaban na iti politika. Nang runay ti agdama a mayorita. Napilsa ngamin ti sigo na si mayor. Ado ngamin ti mangdilaw ken kuana. Ta itilas o ti talo atawan a panagtugaw na kas mayor. Awan na pasamak a panagdruas ti ini tayo. Wan nga ron. Kimaro pa yati pan nakaiwaras ti droga. Ken anda pa nagti nakaam sa krimen ang maatap nga arami nagiti drug addict. Day tangarod kahit. Iso dakal ti kundawa ang mga bak ti sigo na si mayor. Nasaya at ngarod ano kasta. Barang agdamot pa nagbaliw ti ili tayo. Wala. Muna. Tadi ka agnanayon a disgrasya. Dagayang baro akaruba tayo mangkulas. Oy, tay nakagatang iti balay da kanaw. Un gayam, makabulan ng tinapalaba sa pimanaw da. Oy, ngamain, simurot dan iti anak da ijay bagyaw, tada kanon balay da ijay. Ket, naikadeng da nga ilakaw. Sino ti nakagatang? Taga syudad kanumot lang. Ang mga nuam amumot lang dagiti anak ni Kanaur. Agmay-may samot. Why? Agmay-may sa kanulang. Awan nga tat, pamilya na. Ay, saan ko nga amu Saan ko pa'y anak kasarsarita na sayat. Ang maamuan to siguro ti husto a kinatao na no agbayag ditaw.
kumpleto ka di matlaang dagiti materyales, sitong? Wen ma'am, no adda man, pasit lang siguro. Pinpintasan niyo ko mati renovation. Wen ma'am, mangnamnama kayo. Marami ti kayat yo apan nakarenovate ti balay aginatang yaw. Agraman pintura. Wen ma'am. Nasayat nga rod. Ay, wen gayam. Asino dagiti akim balay iti dayta adda iti laudan ti balay ko? Ada kagawad duming ma'am. Kan balay da chairman gusting met deji adda iti amyanan. May sa ti solarda. Kagawad kan chairman dagayam. Wen ma'am. Sige sito, makaamo ka pa ilang dito ya. Adala ang papanak. Da kayo gayam ni kagawad doming. Wen ma'am. Siyak gayam ni Karina Lopez. Tinakagatang iti balay damang kanor. Da kay gayam, di ka aruba may. Wen, balay kano da chairman gusting iti adda iti kaabayo? Wen, ma'am Karina. Ay, Karina ko namlatan kagawad. Saan mat nga tangagin na dayo ti edad ta? Ay, una. Kaya't ko nga da kumamot dagiti amok ditoy. Kan agbalin agayam kan kasingad ko. Ay, una. Awan parikot, ma'am Karina. Karina. Nagamam mo kayo gaya man iti kaaruba tayo, Dom. Wen. Imasidag itay addaag iti gate. Nagdiskargada mo iti materyales. Ta marinovate kano ti nagatang na abalay damang kanor. Apay ngagmay-may sa. Saan na kadwa ti pamilyana? Diyak man lang mo. Saan ko mata nadamag? Kaya't na kano ti maaddan iti gagayam dito. Nuwan Kasta ati kaaruba. Sana kasla kadagiti daduma. Aga po tabak nang da. Kasla awanin kaaruba da. Nga agpapandagiti sinang petanda a kaaruba. Adda nga rod ka kasta. Kasla awan ka sa pulan da iti pada da atao. Isuda pa'y tinapanakil Un nga raw. Saan nakabilip ka dagiti kakasta kaaruba? Si kamat gayam, Karina. Ne, agmay-may sa kan samat kagawad doming. Wen, napangaminan daro sa iji po ni Raria. Da kayo gayam ti akin ko kwa iti no tears funeral service nga da iti bangir ti kalsada. Wen, negosyo daro sa kang katuganga kasufing. Ayun gayam, di lang mabalin ti bumulod. Anya da jay? Sanak pa'y nga minanakagatang iti alikaman. Bumulod ako maiti batsyang o sarak nga aglaba kan timba. Una. Mabigla ang talag. Ay, umay ka. Adagaya mi ti laundry area. Sige, kagawad. Ay, sorry, Ma'am Karina. Naibusanak itila ko. Sa anak pa'y anak kaudo nga nagsakada itila ko, may. Ay, sige, okay lang. Mapanak pa'y. Ay, uwan, ma'am. Manang Karina laangan. Kasta tiyawag mo kanyak. Uwan, isot ko na yaw. Sige, mapanak pa'y Mapanak lang bumulod. Este mangibaga kada kagawad doming. So katakto laangan. Ay, sige, ma'am. Nay. Nasingpot mat data baro a kabaranggayan, may. Mapay nga tangag may mesa. Ay. Awan nga tat pamilyana. Sipot dimteng ditoy. Kat
Tawan pa'y nakita akadwa na itinagatang na abalay na. Anda nga tayo di abroad, ti asawa na. Ang daman ng tao. Diyak may tuloy-tuloy ti sursurata. Lapit lang, kumayan. Hello, kagawad Dumeng. Oh, hello, Karina. Pasensya kan ano na disturbo ka kagawad. Bumulod akla ko maiti bunang langdet kan pautangan na kumapay iti sibuyas kan bawang yo. Ah, Napanak iti store ngam naibusan da kanumet. Agluto ako maiti pork chicken adobo. kasta? Saan ka ngagdanag? So katak no makapanak iti tsindaan inton madamdama. Okay lang. Awanan nyaman na. Ay, thank you talaga Nagsaya at kayo akarubak. Gaya mo, ti renovation ti balay mo, hading Karina. Uwan manong. May saka ka ding agnaid kita. Uwan? Awan pamilyam. Asawam. Uno. Anak mo, ti kahit ko asawain. Ay, agmay-may sa akon abalo. Natay ti asawak iti Mindanao, idi Marawi Surge. Kasta. Adamot anak mi. Ngam, ada tatang ko. Kayat da nga iti pagnaadanda. May saka gaya mabalo. Apay ginatang mo dahi ta abalay, kat awan mo't gayang kadwam nga agnaid. Bali, investment ko manong. Saan ko akayat ang mapukaw ti basit anaalak iti panlakatay ti asawak. Aya. Ken, nakisarita dagiti anak ni Manong Kanor, ano mabalin, saan ko may sabsabali ti balay ken loti da. Gagayim ko dagiti anak ni Mang Kanor. Kasta ka day. Apay, awan ka din panggap mo ama ki asawa pay. Saan ko may bagang awanan manong? Ngamiti agdama, nakatuon pa'y laang ti imatang ken panawin ko kadagiti anak ko. Ayan tay ba't siya pagbalbal na wakit ili na baak dam? Awan iti laundry area ya. Awam mat, uray tay may sa atin ba? Ay, uy. Binulod gayam ni Karina. Ni Karina? Uy. Binulod na hindi namin saan. Saan kano pa nakagatang iti alikaman na kano kay? Saan pa yan nakagatang, no? Awan panggap na gumatang. Agda kano pa'y nakakita, naggapo dito'y nakabitbit iti langdat ken bunang. Ay, uwan. May bimulod iti langdat ken bunang. Tadda kano tagbatan na alutun na ng awan mausar na. Kaya't naasawan. Amin na nakasapulan na kat buludan na. Saan kano pa'y karong arod na nakagatang? Ay, ang mga nointon madamdama, saan laangan nga alikaman ti buludan na dumeng. Anya kumapay? Uray si kakat buludan nan. Saan nga dayo mapasamak day ta? Nangruna kat awan gayam kabalay na. Nalapos mo't dahitan na. Ay, mabit lang. Kamapan ko ala na iti binulod na. Ay saanan? Syakon. Ibagakkan ko na, ano ammo na ti bumulod, ammo na mo ti agisublay. Ay, kwa, Rosa. Ay di naklabdan. Kagadot kwarta na. Di makagatang iti alikaman. Wano usarin na. Saan ka naimot a tao? Ngamno kas tama ti karubak. Ay, saan amabalin kanya?
kamat gayam, Rosa. Anya ka dit may pay ko? Umay ko kumaalaan tay batsa, kan timba. Taglaba ak manmat, madam. Ay, sorry nalipatak mga agpayson. Awan na nyaman na. Ay, pasensya talagan. Awan iti panunot kon. Jak man ay subling agpayson. Sige. Ang aminton maminsan, pakisubli no malpasan niya. Tausaran mi manmat. Sigurado ano ba inan na dyan? Anya ko maita. Aging gay ti mabalin. Liklikan tayo kumati makapasakit iti pada tayo at tao. Ne. Isakit mun sama, day jay abalaw. Ha? Sa bagay, napungga. Kat sigurado maipayan na kasiguron iti anak day jay. Ta itsura na laangan kat pangganakan ako nada. Anya? Saan akas kanyak? Adi ka maipayan iti anak. Rosa? Saan ka matkit di mababalaw bilang dom? Tawan mo't sirsirbik nga asawam. Ta saan ka maipayan iti anak? Ay, saan ka kumangagsarita iti kasta? Tanod da kasta panunot ko. Hindi pala kumanginaramid ko Saan ka alapdan? Ano? Mapan ka niti day abalo. Rosa? Mapan ka, dumeng. Nagasat launa iti makaasawa iti Rede Abalaw. Tadandagos balayda. Anya? Kain napunggapay. Sana madlaw naganakin. Mamo na amang nanoy. Anya, asos. May karya kadimot iti dayjay. Natarake ka mat. Kan balo ka mat. Ay sos, iti daytoy nga edad ko. Sanain banay. Agkabagay kayo tagpada kayo abalaw. Anya? Adda na kay baga kanyak. Akanayon kano iti balay damang dumeng. Saan ko nga mo sa umanan nagiti marites. Asus, narigat dayta. Uras alinuko ni Duming ni Rusa, ni Chairman Gusting ti makalaban na. Ay lakit ti Pat ganda launay ni Manang Rosa. Ay ngamno kas pagarigan. Awan mabalain. Nang runa no maipayan dayjay abalo iti anak ni Duming. Banag, adi maipayan ni Rusa. Sikamat gayam ka rin Adtoy kagawad. Pangramanan nyo kan Rosa. Nagluto ak iti bulalo. Tak-tak ka pailaan. Awan ang yaman na. Pag supapak ko laang mat, iti kinaimbagyo. Dayjay? Alan, awata mon kagawad. Sige. Agyaman na ka. Kanwan gayam kagawad. Bumuludak man iti ragadi kan martilyom. Adala ang ikapit ko iti kwartok. Sige. Mabilang taala ti bulbuludan. Kan i-transfer ko rito. Asino man nga tanday ta. Ti man nga tan nalaing akaaruba mi. Asino ti... Rosa, Nineng. At surat para kada kayo ken kagawad Duming. Nay, kano ka nagbalin kayo a kartiro, Mang Nanoy? Ako inted ni Karina kanyak. Pakiitid ko kanulangan kada kayo ta nagdardarasan itay apimanaw tada kano samsambutin na. Anya da ito ang surat? Ay, saan ko nga mo basa ma? Ay,
Basa ak to inton ada ni Domeng. Tama nga no love letter ti balo iti asawa. Anya? Nabasa mo ti surat. Anyat makunam mo, Rosa. Anyat ko na Dom. Datan ti mangkirtiker di tabalay na taag flight na mapan iji Singapore. Isumot ti nakalanad saan ka day? Kan ada pa'y swildom abinulan. Kan dagiti kano binulod na. Dinan na isublay tabiglaan ti awag da kankwana. Mapantaalanan Nasingpot mo gayam ti maldi kay jay. Tilaang saan na nga mo, gati agisubli ti bulod na. Taiso day ta ti Jack kaya. Bayam ka din day jay. Naimbaglangan, ta saan na kang inramraman na binulod. Salmot nga taakas ta kababati kinatao ni Karina. Wine. Ay, naimbaglangan. Kano napasamak day ta, Domeng. Ay, ipadawat kan kwa na. Anya? Lalaki, di mo tayo padawat. Apay, alikaman. Ay, anya? Nagtagtagay na yung pakmanan. Mayat mo't kindi. Dan idea ko. Domi, mabali namin. Kagawad Domeng. Adala kaya mang sapsapol ken German. Sa dinutan na. Adali tarwar kagawad. Pastor ka day? Ay, mabilang. Siya klangan ti rumara mang kita ken ko na. O sige kagawad, ibaga kang umay kayon. Sino nga ta day taala kaya kung natitanod? Kasano nga ta? Awan da tatang. Sanda pa'y mula si Mang Toy. Da kayo di mang birbiro ken chairman, ama? Wal, si kanay. Doming, ama. Manugang da chairman. Ay, kasta ka de. Sa dino ka de, di ayan ni German Gustang. Nakabakasyon da. Awan da pa'y mag. Kasta? Ay, Sino kayo kaday, ama? Yawag ko kada ko ada, no, sino kayo, no, niya tigagarayaw. sak ni Tatam Dalmasaw. Tata Dalmasyaw, kabagyan nyo kaday da chairman, no, ni tatang? Saan ko kabagyan? Ngab, at dasap-sapulag at barang no isaw ti makaiba ka no sa dino ti ayan ti sapsapulag. Nya, Ada na kaiba ka kajak, saya at atao ni German Gustang. so aya. Managtulong ka no, iso sinapol ko ngam, awan mo't gaya. Sino di ko na yung asap-sapulin yaw? Basta dasap-sapulag. Ilang matibag, ano, sino, ano, anya rin dyan? Tao ka na, isap-sapulin yaw? Puna, alangan mo't ano ang wano baka. Anyak pa nagkunam, na ito'y akala kay kaun, dingwon pa'y laang ti sapsapulag, Pilus po mo na ito, alakay. Ay, kasano nga ro dita, ibaga ka ni chairman ti may papan ka na kayo, kat saan yung gaya makabagyan? Apay, nasken ka di akabagyak. Ti tao, kabagyan man saan, lumakasapol iti tulog, tulungam, tanay takot pakalagsakan ni Apo Daus. Ay, day, mabisina kaun, awan lat kilaban yun ita, baraw. Ni, awan na. Saan mo't kami nabalay da ito, inudi kat opisina? Ay, di uray kapila ko Ay, iso Ang mabit lang, tagpagatang ang kiti biskwit iti tanaw, taysot ikapiyaw.
nakaturog ka no tila kaya nakasanggir iti amper ti pader ni tarwar kung natitanon. Sino mo to na ita alakay? Saan nakanumot kabkabagyan ni tatang? Ngam, adda na kaibaga, anasaya at ataw ni tatang. Kan adda ka no sapsapulan na. Awagak man ni Rosa na madamdama. Taysot mangawag ka na tatang. Nonyat aramidon mi itila kaya mang sapsapul ka na kwada. Anyat ko na datatang, Rosa. Adda kanukan kadaytan no niya ti aramidem. Ngam awan ka no amo ni tatang agnagan iti dalmasyo. Kasta? Anya nga ro na. Kaasi magtawan pagturugan na. Sika ah? Nung ataayaban talangan ni Jebalay. Kaasi maturog iti langalang. Ayun ah? Ngam kasta unay ti dulpit na ako nam. Uy, nakaduldul pa ti kawas na. Ang adda nadlaw ko kenkwana. Anya tay jay? Kan anya ti awit na. Adda sang kasaklay na nga eco bag. Eko bag? Tay jay laang? Uy, adda singdan na. Kat iso tinakasaklay kenkwana. Ay, piman. Ay, mga nukawas na ah? Mabalin. Ngam kasi tinakunak, adda nadlaw ko iti dahi ti alakay. Anya day jay? Dulpet ngagpaisaw. Ngam amom ka di asaan anaangot. Anya? Uy, di lang langan adulpet. Ni? Sino nga ta? Sino nga ta ti bagbaga na sapsapulan na? Di namot nga di baga. Damdamagag no anda kabagyan na sapsapulan na. Basta adda sapsapulat kuna nalata. Ay, kasano nga rodaytan? Amangan mo ano mang limlimaw. Tamay sa gaya maagtataka wano managdakdakas. Sana ba't siguro? Sige, sikati makaamaw. Anya nga tanuyawag mo kadagiti pulis? Kuma, amangan no amumot lang ni tatang. Di nala malagip. Isua? Pag naudun talangan dito, nga, masapula paliiwan ta anay imbat. Ay, Palimos, tulungan niyo ba ang tinakakaasala kay Palimos? Anya? Palimusan ka. Ay sos, awan tupay may gatang ko itinaimas asidag si Kalakay. Ay, kasta ka na makita ka men kat baknag ka. Anya abak na nga ibagbagam mo talakay. Ay, wala, nagpintas na cellphone mo, kan oray ti kawas mo. Kat gapot akasta, limusan kan. Ay, kumaa, oray may salang akape ken biskwit. Ay, sana siyak ti dumawatam. Di tao adda dita ni Chairman Gusting, uno ni Kagawad Dumeng. Sa bale, di tanda, si kangarot ti pagdawdawatak. Kasjay? Ay, awan maitad ko kan ka. No ada kwartak, pag-load ko pa ilang tapno ma-chat ko, tay chatmate ko a negro. Hanga? Sige, panawan ka man langan. Sorry ngam oray 5 aduling ako nada, awan maitad ko. Ama, anya tinaramid na dyan babae kada kayo? Dumawdawatak iti limos, wano biskwit ken kape kumalay, awan kanot kwartada. Anya? Hingam, isan ko apatsyad ngawan kwartada, na nagpintas ti silpon na kan kawas na. Iso ay
Kanuri kanood dakwatana. Ay, di na ikan. Kanood dakwatana. Pagload na ka na may laang. Tapno, makachat na. Ti chatmate na aligraw. Anya? Sus, nagkarumot na dyan babae. Mun gayam. Amam ka rin na dyan. Ay, nagmanig ti ugali na. Ay, so, saan nyo na panunod na dyan ma? Talagang adda kakasta. Mun nga raw. Awan na. Saan ang makasaklang iti pagarian ti Diyos sikas diya tao? Ha? Isan ka di ngagpeso timbagak barok, ha? Oo na ma. Ay, gaya, mabisin kayo kung ayon sa itay. Ay, ibubun ka raw na. Ay, sige, umay kayo. Sumbrag kayo dito opisina, ta itimplahan kayo iti kape. Adamot ginatang ko itay at tinapay, a pinagatang ni Kagawad Dumeng. Para king kansamad na yay. Para kada tayo, ama. Pagbingayan tayo ti adda, Kalpasan na, kaduan kayo ama paninjib balay da Kagawad Dumeng. Anya? Awan nga minda Chairman Gusting, ta nakabakasyon da. Isong ay jay pailang kada Kagawad Dumeng ti papananyaw, huwag no pagdagusan yaw. Huwag Kagawad, kinatkatawan ni Indang ni Ama Dalmasyo. Naglukaw. Huwag nga rod. Kasano Kagawad? Nagsubli ako ni Barangay Hall. Oo na. Kat nakayon ti makamo ijay. Huwag Kagawad, awan parikot. Simpami man basit ti pagturogan ni Ama Dalmasyo. Sigurado kayo iti aramido nyo Kagawad. Aramidon mingan niya. Pagturogan nyo adito ni Ama Dalmasyo. Uy, Kasanon? No, kadwagayam dagiti nagdakdakas Kagawad. paliiwan mi O sige No, adda parikot. Awagan na kami adagos. Uy, saan kayo nagdanag? Kaasi kayo matngarod no kastama. Ngam, kasano nakadanon kayo dito nagbugsutan a lugar may? Yan na ganun sapsapulak, balasang kaw. Anya nga minday jay. Wano, asino ka de? Ay, saan ko nga mo? Ha? Saan yung amo ti sapsapulan niyo? Uwed, madana ka ibaga kanyak, at Chairman Gusting, ti sapulak, tada imbaga tao. Ha? Iwan, basag. Kahit saan ako ngagdua-dua na imbaga tao. Tauray si kang anak na, nasayaat ka. Kastamat tayo ni ti asawa mo. Anya? Saan kayo kadi amabutang? Amang pasangbay kanyak? Idin to ta sandak ngam mo. Ha? Kasanaw no dakasak. Kahit pagaramidan kayo iti dakas. Anya? Anyat ka ti asawan, ama? Saan ka de nga de pagbagada? Don't trust to strangers. Ha? Amo na dayta. Ay ngam, isang kang agbutang basang rusa. Ay, awan kanyak na ita. Nakaya kaon. Kahit saan ko akayat na makaarami na kitidakas. Sakbay nga ipulang ka, timulod ko abiyag itinamarswa. Amad Almasyo. Ababalaang ti panawan, apanagnaad tayo dito'y rabaw tinaga. Ay, no kasta nga raon. Agaramid tayo kadag iti bambanag, apakaragsakan tinamarswa. Tapno intay to makipagnaad iti pagarian na. Ama? Gusto matimpa ka na. Hingam, ay na. Nagduduma ti panunod ken aramin ti tao. Ti amo ti nanduma.
At agdanayon da dito yung rabaw tinaga. Akamanda amin abanag akayan da. E dito tanumatay da. Ay, uray sang katiping laeng iti anda kanakwada. Kaya saan naman amay kuyog iti papatay da. Nagruna kadag iti na biktima ti kubain. Kaaduan kanakwada tinatuno. Ay, napuuran kat nagbalinda na pa. Ha? Ay kahit handa ka din na itugot na. Ano pa iti saan na nakapagbabaway? Tapitat ti papatay na. Isoa na tayo nga dapay gundaway na. Agbabawi tayo kadag iti basbasol tayo. Ikan nagaramid tayo kadag iti nasayaan. Apakaragsakan ti Diyos basang rusa. Naimasak ti dimngag kadagiti bagbagana dom. Kat uray lasumgar kadagiti daduma. Anya, Gusto mo't dagiti bagbagana. Ngam ada nagkulayawak itay anay bagana. anya rejay. Apay, saan tayo kano amabutang anang pasangbay kan kuana? Kat saan tangam amaw? Kasanon, numaragdakdakas gayam, kat pagaramidan na ta ititakas. No managdakdakas, puno dagas ti panggap na. Apay ko mga ibagana pa lang ti kasjakin ka. Isumat kat di tinapanunot ko. Ngam, kadagiti na uding nga imbagana kanyak. Kasla nawak ni tanpay ti panunot ko. Anya, No ibasar kadagiti mapaspasamak ita. Pudno amin dom. Kaslakit din iso ti simmang bay amang paltiing kada tayo at tao. ha? Kasla saan agapangay at tao ni Ama Dalmasyo tumeng. Anya, Kasta ti panagriknak. Kat itay malpas kami nagsarita. Kasla nakalaglag ang tiriknak. Tadamay sa akararwaan na iwawa at tinulungan pa. Wan tatang. Wan. Sige nga Rodan. Bye. anyat ko na datatang. Ano santa kano ni Ama Dalmasyo, aging ga iti sumangpat da. Uwi rin Nalpas nga abdan diti balay. Kat amok akomportable iti kasasad na ita. Imbagak matkit di nga awan parikot, nang rona kat pinagpalestan, saanan adungrit. Uy, kat awan nadlaw mo kan ko na. Anya day jay? Saan pa imot nga isutla kayo na eh? No pa ko na nasurukan na 80 ti taon na. Dadlaw ko nga ron. Kan napuner pa ilang nga lakay. Ngam ti eko bag na. Kanayon nga daken ko na. Di na maibati iti kwartaw. Ilinto ta mailak na mo tentod taken ko na ti tulbag. Anya nga tat ninaon day jay? Tiyan mo takat bado na. Saan mo't gayam? Ayan tay dungrit alakay akanayon anak katugaw. Wano nakadalop pisak ditoy. Tanod ugok. Nay, sapsapo lang. Tapno katkatawaam kan umsyam manan. Tiket ano siyo Nagdungrit. Man anusan niyo? Uray kas Jena. Tao matakas kada tayo. Tao ka di pa'y tikas jay. Sa ka kumamot akas ta. Amang numakarma ka. Anya? Unmat, Isus. Saan mo amay ibagat ti panagtayak ti lubong?
Mga nagbalaw kan to. Kasjay kamutin kan ko na. Adula amin nga ibagbagamat ugok. Adayo ang mapasamak kanyak ti kasjay. Iti da ito akin napintas ko. Ay sus, dimla ang amo. Nagadot babak na ngagpatpatay kanyak. Syakla ang tiyagmadmaday. Nay, sos, nagpintasan na kotse. Wow! Kano nga't ang makalugan ak iti kasta kapintas. Ay sos, nagarapa. Ap ka pa. At dadim sa ag-ababae, katla nga na matibak nang. Ne, umayan dito ugok. Kanyang katati masapol na. Naimbag nga aldaw yo, kakabsat. Mabalin ka diti agdamag? Anya da jay, madam? Adda ka din ni Chairman Gusting? Nay, awan mama, nakabakasyon. Asino, ti mabalin ang makasarita nga opisyal? Ay, awan mo't opisyal dita, ma'am. Angam ni kagawad duming ta isot manugang na. Mabalin ang makasarita? Awan, ma'am. Awagan tayo, bita, umay ditoy. Anya ka diti bagak amaday dayaw anagan nyo, ma'am? Miss Milagros de Gracia. Da kayo ti anak ni Ama Dalmasio kunayo, Madam Milagros? Wen. Wan, madam. Ada dito'y balay mi ni Ama Dalmasyong. Milagros, iha. Nasurutan na dito eh. Wen, papa. Kagawad duming baknang ni Ama Dalmasio? Nasaraka kaunti tao apang tadak iti daduma pasat tinabak ko iti lotere, iha. Ay, nasayaat no kasta, papa. Kat ipaima kon king kada ito'y kagawad tumeng. Sus, Sikan ti makamo. wow. Basta ipaay mo apagimbagan dagiti kabarangaya. Ama Dalmasio? Sus, Kas kata kayo tirumbeng ama paraburan. wow. Ibingayam tumot ni Chairman Gusting. To'y tanod yo anaanos ken nagsayaat ti ugali. Wow. Ipaayam iti pagbiyagan na. Wala, ma. Papa. Dakalagatat ti adday ti daytoy nga ecobag. Manuripet a kwarta tinabungon iti newspaper ti kargada. Wow. Kagawad, itultuloy yung laang ti kinasayaat yo, tapno agnanayon ti parabor ti apo kada kayo. Kas latagtagay na prosa. Ngam nagadon da ti akwarta ngintad ni Ama Dalmasio. Nagadon. Kagawad duming. Kagawad, agaling kayo kuma. Tanod ugok? Pasensya kayo lakuman. Kasi nga kayo. Ang madang mindulpot ala kaya mga sapsapol kan Chairman Gusting. Ay, ni Ama Dalmasio na ita. Pastor kam. Amuyo Adalmasio tinagan na? Domi, mabali namin. Good morning, Kagawad Marta Rayos. Uy, good morning, Matt. Kagawad, I see Chairman Domingo Portugal. Timbalikas mo matanti si bubukalanagan ko. Wana, takinumpleto mat nga imbaga tinagan ko itay. Tapno, awan lugi Una niya. Kung naklano awan nag-duty a kagawad ita, isa sinapak timay. No siyak ti akin duty, sigurado present tak. Una ya. Pamanat na kita. Iso na sayat matadakan kagawad. Ay ste, OIC. Ada makasarsaritak. Di, ore awanak. Kasaritam lap tatabagim Madimat Di pa ikat ibaga dagiti makangag ngagbagtita kon. San mat nga ta? Awan mat nang ichismis ngagbagtitak iti dandani inal daw asisyak diti barangayhon. Agsasauak ngagmaymay sa nukwa. Aya? Sabagay. Limpyo ka mat nga minatao. Deserve mo matiki na OIC ita.
Sika talaga ti madutukan nga OIC tamalaksid sika ti number 1 kagawad manugang nakapay ni chairman. At dala amin dito na. Ang maisabalik man ti saritaan. Anya dayta, pwera chismis tano chismis, adu ti amok di tangem jak kaya ta pagsasaritaan. Anya? Wan, OIC. Narigat lang amin tagbalin ang marites di takit. Uno mo ta. Anya ayati kayat mo ama-amuan. Ibagam laeng. Anya ngayon mo ti may bagam, may papaniti barangay tayo, may papaniti pandemya. Dayta. Ay, ado No, idilig iti sinukatan idi ni chairman. Anya mo't nagiti maestroyam nga nagkagkagawad ka mo ti day. Ay, ado Saan ang mabilang dagiti istorya iti napalabas nga administrasyon ti barangay? Ay, nagnamay kami ide. Nanamay kayo? Awan nga rod aramiden mi ide. Nagadu nga minti asungot no may papan iti project ti pagsasaritaan. Aping ado ti asungot. Adu ti man nakibiyang. Adu tinalaing idi a constituent. Aya, anya ngamin ti sitwasyon ni day. Nalaka ang maupay idi ni ex-chairman. Amon ex-chairman gusting dayta. Ngamno sana nagis-istorya, talaga saan mo nga mo. Aya, awan mo't na istorya na. Ay, nauyong ni ex-kapitan Pulon a kapitan ti barangay ide. Pagamon ta diswan na latan ti kasarsarita na no nalawag akilo ti saritaan katagsik ko. Anya? Ado iti ti project. Pasig arugi. Awan malmalpas. Napay nga Wan tanoad na problema isardengnan. Kasta. Iso nga ado tinay tultuloy arugi idi sinukatanan ni Chairman Gusteng. Inistoryaan naklagayam ni Kagawad Rayos. Kuna nang ag-duty ng pimanaw may. Agsubli ka na. Ang mamatak tukit din. Ugali na dyan, pagamo na ta agawid nga oray duty na. Nagsubli man, malam to. Ay na. Makapatulip no kasting awan makasarsarita. Sapay, awan mo ti umaya ka barangayan. Mayat mo't kit din o kastoy. Nawan umay. Kawatan ngawan kasapulan dali ti barangay office. Awan parikot. Agsanggirak latan iti tugaw. Kabayatan ti panagtidem ko. Ay, may ridepak man. Ulay nakangangaak to. Sana makita ti sumungan tingangak na naka-face mask. Alabot pagsayaatan ti face mask. Ado tilindan na apakauyawal. Apay ka daw? Sino tinalay nga mang question iti madama a project tayo? Dagay taga-purok daluson, Chairman. Tapay ka no? Saan da kayat amay daibert jay kanal? Di da kayat mayalis kunang kuma. Aya, tapay ka no? Malayos danto ka numatan noy jay ayanda titumbukan ti kanal.
Isu nga rod nga iti purok daluson ti pakaiturungan na. Tada panggapwa namang sapul iti abot ang nasulatan ni Jay. Dayta, ti rason asaan da ngamaw. Iso kasayatan, ibaga kadagiti nga agreklamaw. Sana, nagado nga amura kitan. Kasanon no i-report da tayo kini Mayor, Chairman. Nagsaya tayo, nadamapan kung direklamo ko ni Mayor. Makangagdala nga. Nga ta, ay laglagi pa niyaw. Masungadan ti eleksyon. Agpailayon a mayor ni Apo Mayor. Uray pa, amok ni Apo Mayor. Isa sige, mapandalat ta ag-report tasong bata. Anya nga'y Apo o ay si chairman, mayatag chairman. Makabannog, nga oray awan mat aw-awitan kung bakbaklayan. O, de, amom itan. Ngamne, di ka agbak-back out iti saritaan nyo kinitatang, ah? Anya saritaan. Asikan to ti Henderson na sumukat kan kwa na no matuloy ti eleksyon para barangay. Makitan to. Anya makitan to? Adaw ti pagbaliwan ti panawin. Makitan to, no kasti tulat ta ti karadkad. Wan matkit di ah. Ay, wang gayam, imawag datatang itay. Kumusta ka naman, ti panagpaspasyar da? Adun tinapasyar da. Kaya't dan ti agawid ngam laplapdan ka no ni Uncle George ida. Siyempre, kaya't damot napapaot ba si ti panagiiniliw da. Uwan mo ta. Sa may sa, maminanumot lang aglabas ti makabulanan nga eh. Ngarod Di dagat ipapastag pasyara, kakakaisuna ang nakapandamanan. Nasa umondom. Iti dayjay nga edad da. Amangan no saan danto na makaulit pa'y nga agtor. Isumot ti kunak. Gundaway na itan, taadada ni Jai. Anyat mako na medyo agrek-reklamo iti madama a project tayo kagawad sugpat. Ay na, natangkan ti sangi na. Di na maawatan di bagbagak. Tadi na dumngag iti palawag. Ay, uray agan ano ti kasarsarita dayjay. Tadi na denggan ti bagbaga ti kasarsarita na. Ay, day tangaro ti problema. No dinggan na kumati palawag. Mabalin asumardengan no makaawat. Aw. Ay, kumaa. Sapay, grabe mati kinalaing nga sumao dya asawa na. Ay, may sapay na jay. Sila manamtumbalay ter aramidan na. Iso tay berber nga sanday ti Marites. Oh? Gaputa Teresita tinagal na kasta. Word. Ay talaga mo't Apag iso jay Tesi nga awag na king kuana. Sinilpon dalatan. Word. Mannanao ka nung amin. Namin adon nadugulan day jay gapo iti kinalaing na amang istorya iti no asino laditan. Kahit di pa ila nadidegra? Santo lang ata madidigraan no santo la adugulan ti ganaban na. No adan to pa'y pakadidigraan na. Anya tayo jay nga riwawa. Adakam kamatan da. Ay, nagbaysaw. Nay. Lala, ni Marites day tagturong dito'y barangay hall. Day asawa ni Carpo, anabirngasan iti Marites. May day ta. Ay. Ikanawa dag. Patayin dag iti karupang. Ay, nay. Ikaagling di talikutan ni Kagawad Rayos, Marites. Ay, rubor kita! Ay, na kayo nga kagawa, di sakit ita, chismosa, rubor ka dito, Marites! Anya ti basol mo kadagita ka aruba, Marites? Awan basol ko. Taimbaga klaang mati kinapuno apad padaksan da kayo. Anya, padpadaksan ta kamay. Nakita ka aruba ka. Nagdakas kayo ka nga opisyal ti barangay.
insakit kayo, gapot ta imbagak ama nagtulong kayo. So, tulungan takmat Anya? Ay kagawad rayos. Anyat makunam. Kahit anyat kinunada iji barangay hall. Anya pa'y ngay, pinagawid da dagijay kundi ka amat kanya. Mayat no kasta bakit? Ang amangan no pakadaksamot daytan. Saan mo't apod no jay bagam? Makaamuditaan lubong. Tinapatag, saan dak analuguban dagijay? Isardeng mo nga minan, ti kinaraing mo nga agistorya iti saan apod no bakit? Amangan no saan kanton makataray no kwa? Dak ngaron magawitan to'y dilak no kas nga aggagatal. Bay anak man laang. Nakaragsakak da ito. Sige. Makaammo ka nga ro di tibiyag mo no di nakdenggen nga asawa. Ibagbagak ti kastoy ta mga na mairamrama naktulaang iti kinachismosam. Uray nasaan lang asyak ti chismosa. Uray si kamat. Ay, api akas tati kunam. Agpadatalaan na laing asumao. Di maamaw ti sa asawanda kita kaarubataan niya. Anya asasawanda? Nagasawaan ta ka no ti chismosa kan chismoso. So di ka man kundi bagbagakan niya. Sino kada kita kaaruba ti agsasao kontra kanyak? Ibagaman tayo nagpasubsuban? Hindi taman Sige, ingkasungatan ni Ikang. Isot nang ibaga at chismosa ka. Ay talaga nga inaksungatin. Yan tay bunan ko. Rumaran. Ay, ilakay! Agsupli ka! Kun naklaray jay! Ay, sus! May lawanan nila kay ko. Ay, inakanawaan. Nagdarasan ni Karpo anak adayo. Saan ko matanabutan? Ay, Jesus, mga nakadaano ng itibalay daika. Nay, anak kang kamatang, Teresita. Ay, nilakay ko kagawad. Napay, intarayan na kanila kay Mau. Rinabak ko lang namati matan. So, madanagan ang kagawad. Sige, takamakamag kinjay balay daikang. Ang mga nung mapatay nan. Nini. Andan samat nga istorya alinaga na ita at chismosan. Nunin samat Karpo di nakabitbit iti tampong akadwa ni Ikang ang naglugan iti tricycle itay lang. Iti 20 nga ibagaday jay ati Resita uno Marites. Nasaya at adda kagudwa ti may sapud no. Pagkunamat iti dayta kagawad rayo. Ay, napagklan nga ro daman na nao. Kasla ka na na masinsinit ti dila na. Kat ti may papanidya asawa na adinan mauray asumang pay. Anya mo ti makunayo ti dayjay. Saan aparbo ti agwarwaras itan adamag? Agpay sudaytan. Pudpud no dayjayan. Saan aman na naudag iti kaaruba da Karpo ken Teresita alias Marites? No sana parbo. Anya nga roditan? Adda baro adamag nga amangan no saan pa'y anasagap ni Marites. Anya man daytan? Ay ko, kagawad rayaw. Si Kaman ti mangibaga. Ay sos, di mo la kayat matiagsaw. Tamangan man no chismis matdayjay kagawad sugpat. Ay, may mayat no si ka a babae ti mangibaga. Si Kamag. Ay, Anya nga minleta kabarbarong ibagbagayo aya. ay kwa. Ay, narigat ti agsasao. Tamangan no parbo matdayjay. O ay say. Iso nga. Ay, aglisiak mabaset. Jak kayat ti maberngasan iti Marites. Di kasano dayta?
Awan nang ibagano anya dayjay kaudyan adamag. Awan nga raw. Iso nga amangan no may sama na problema ama inayo na niti problema na dyan. Ayan yan. Dagitay samot mananaawan no chismosa kas kada chismoso ti agbalin aparikot mo dong. Agpay sureta. Tirigat na. Amangan no sana masulbar da ito. Sakbaya sumangpot da tatang. Daytan mapupukaw sa kano da karpo kan ikang abalo kahit. Daytamat tinasagap ko adamag. Ang narigat ti mamati latan. Tama nga no, palso man eh. Iso nga gimbistigara kaon. Ay, mga asim ka di away si tulungan na. Ay, atok unay ni Karpo nga asawa. Tulungan na kumaamang tunto no sa dino tinagturtunungan nan. Sinay, Marites. Makipagmarmarites ang mutkin kan. Sorry ah. Okay lang kanya kung day tapin ngas. Ang paisumat ngamin. Agbabawi ako. Pinanawan nagmatan nila kay ka. Saan ka kading agatap? Anya ti atapa ko ay say. Ti kayat ko asaway. Anyat namnama ang makagapaw. Tapay kat adadamag ngayon taray nila kay mo ni Ikang. Ay, sana pundo na ita. Nasawak ni Karpo. Chismosa nga ta tinagsawin no. Nangibagay ti na ita. Anya? Sana pundo na ita. Uray pundo. Jak itulok nga agawan dahil nga Ikang nila kay ko. Iso nga pangasim ka di uay si Chairman Duming. Tulungan nak amang pasublikin nila kay ko. Pangasim ka di Ay! Pagtanadanon ka niti barangay hall, Marites. Adakan, Karpaw. Ay, agyaman nagtandakan lakay. Pakawanan nila. Di nakarako punta saan kakayat. Karpaw. Nanyaman ti problema yung agasawa. Ay, Orlosin niyo. dispensaram o ay si chairman. Saan ko pa imatkat nga asawa tayo ta? Anya? Apay nga, yakas tati kunam. Nagkabalay kami laeng, isuan na lakala apanawak. Ni Ikang abalo laeng ti asawaeg, napipaday dyan ta saan achismosa. Ayop ka, Karpo! Kayo! Salbag kayo. Sumartang kayo. Sumartang. Apa yan o ay si Chairman? Nabatibat kan samat. Ay, kwa? Nabanakla nagkapi, nakaturog kan? Saan mo ta? Nagkidumak lang. Dumi, mabali namin. Tawan pa ni Rosa di balay. Anda pa lang tayo di balay nakatugangak. Ang mga nuin layon nan tinagdalo siya eh. Naimasan mo't kami nang nakatugangak tinagbakasyon. Nakasangput dan manipod Hawaii. Ngam di na pa'y mula si mangput di tinagbugsutan. Kinay kayat dati si murot iti kabagis ni katungangak asuping iti Isabela. Hello, Dungo. Anyan alailo dayta, Dom. Siyempre mo't Ay kwa, sa anak pa lang agawid tanay. Nagkadumot ti matrabaho dito balay dananang. Basta ya. Wen, iso makamu ka pa lang agluto iti pagarmusaram di tawan. Agkapiak dito yan. Aya. O sige Masadsadot kan sa mo ta sumumbat. Saan mo't Ala, di ka madanagan. Agawid ak adagos apaman malampaswak ti swelo da. Urayawid kuntun dagito'y labaka kortina kan kobre kama da.
Saan ka mo't adagdagdagan nga agawid kat dungo? Trabahom lat talaga iti matrabahom ditan. Sigurado ka? Wan ka di. Agpasugnod ka man la adagosan. Sige nga Rodan, Tom. Ituloy tanto tagtungtong di tabalayan. Katnay, mataktakay kon. Ah, Babayan, Dom. bye-bye. Ay, uray pa nakataktak na. Ay, ay, salakpay ko mga garmusar. Ay nga magkiraos mo tibuksit ko. Itaak man pa, nanyat kadarasan na may luto at pamingatan. Ay, pag solo flight man na tao, ali na oras ay. Ay, nagloko. Nagsugak lang. Sa bali man ti umapa yan. Ay, bigat pa lang. Tidakas na. Amang ano agabsent man tay kagawad nga o di ita nga aldaway. Kapilita na mapanak iti barangay o lukas kasano. Narigat nagdasaan na nasayata mapasama ki jay. Kabayatan ti kaawan ni katuganga katsirma. Imbagla ko maano di nagpinusgan nga OIC. Sa kapilitan na mapana ko ninyo barangay hall. Sana bali nga iridip ko ito ijayaw. Wano agawid agtumot lang no adantay officer of the day. Abda bisita tayo ita dito barangay OIC. O sino, kagawad? Di Bisi Mayor. Kadwa na dagiti Alipores na. Anya? Ni umay na kadag kampanya? Saan pa'y mata pa nagkakampanya? Ay kagpasyar dalaang nga. Agdiretso da iji balay ta nagpabiro kakiti maparti akaldeng. Anya? Ne. Di kag mulaga takas lagad din nakaskas daw launa ti imbagak. Kumpadrek ni Bise. Iso akas lang kabsat kamin no ka. Nang runa ita, mapaspasungadan. Ay, ang mga numadaksan tayong opisyal ti barangay. No, may dagkat tayo iti usto karang iti kandidato. Saan ba't nga umay dito akas kandidato? No di ka kas kumparek. Kaslawan bilib mo kanya kakabaalak mati makisining kadagati na nga tumat basit ti saad na tao. Apo uay se. Ni, awan mo di nga imbaga, kagawad. Amok nga da natugkik di tatutugkikam. Kaputa siyak peti kinuntak ni Bise. Imbus ko maasi ka, tas ikati OIC chairman. Tangem, pasensyaan ta. Awan mo timbaga ka madikit, kagawad. Ngala, nasayat launay no, pagsayatan ti amin ti gapo nang agpasyar dito ni Bise. Ikaw umay mat sumirip ah. Kitaan na kano nung anya mat ti maitulong na dito barangay tayo. Iso asa nga ilyin tayo ah. Oh, nagawid ka, mate. Asinot nagbatay di barangay office nga eh. Ni kagawad padtok. Itaman pa'y anapan iji barangay hall. Iso, ti officer of the day. Pinanawak na masurunak. Apay? Kunam lano sino itayan. Agasam. Umay dito barangay da Bisi Mayor. Kat iji balay da ti pagdiretson da. Anya? Saan nga iji barangay hall? Iji nga rod balay da kagawad padtok ta iji ti pangaldawan da. Nagpaparti kano iti kaldain. Oh? Ni kagawad padtok? Nagpaparti iti kaldeng apang sanga ilida kada Bisi Mayor? Wen kano. Namati ka mahit akwarta ni kagawad padtok tinay gatang iti kaldeng. Iso mati ko nana. No siyak sa anak amamate.
Kat no nakaimimot ni kagawad padto. Sakit sumangkaimot mo't ni bakit na. Mama, ti akton. Rumor ka. Ay, mapanaklay gestor ni Banay. Pambarak nga galinga giti saritaan dagiti marites ijay. Imanaw mo na ni Rosa. Mapan kundi dengeg. Inton ko, may ramraman, iti sana nasayata saritaan. Imbag pa na ituin na. Awan pa kay ramramanak. Tuglip. Talaga tuglip ako. Yes, ay ilad ko man labit. Oh. Bilibak man iti kaado dagiti mangipatpatagking ka kagawad padto. Na minsan la aparing mo ako nam kadagiti kaaruba at dadaamin na ng sarabo kanyak. Kada kami ko na kuma. Di ta ka nga agbilib, Apo Mayor. Kagawad padto. At tutur ka. Di nakpailaw awagan iti mayor. Ta mga makusar. Bise kunam kadilatan. Wala po, Bise. Napakumbaba kayo na una ya. Ay, wala. Sigud mo't napakumbaba na tao, kagawad. Awan kastay agtamod tayo kadagiti kailan tayo. Tay suna, tibos tayo. Sana ya. Unmod. Di ka nagbabayin kakamsat. Mangan kailat ta. Ado, tinay sagana pagsasangwan tayo. Ay, day. Aguray ka, kagawad. Di ba tay manugang ni Gusteng ti OIC ita dito yung barangay yo? Gaputa na kabakasyon? One mate. Nay, apay nga saan ko makita? Saan ka di nga umay? Nay, one ngagpeso Ay, mga no di mo matimbaga, nga umay kami. Nay, saan mo na po, Bise? Imbagak. Inawis ko pa nga umay makipangal daw dito. Gapota, agdiretso kayo dito yung mangal daw. Kastaya? Mga no, ado pala ti pakakumikuman na i barangay hall. Antan tulat ta ano ka? Naimimbagmat la kuma, no adamot dito itapno makapagsasarita tayo ba? Kuma? Mabit lang tawagak. Kastaya kagawad. O sige, umayak no madamdama. Ado pa nga minti, pirmak dito yung orayan lang ito agpras-process iti business permit. Umay ka kano, kunan ni Bise. Huwag ka di, umayak. Danag mo na ya, kagawad padtaw. Sige nga rotain, umay ka nga umaya. Kababayin kan mayor. Bye. Mayor, kunanak ni Bise. Adilan, tado la unay. Ay na, ay si chairman. Madaman, ti palawas ni kagawad pataw. Nagapukay, di balay da? Kapilitan na si Murutak kadainang Taawag lakit nga awag kanya kon. Ano ti tao? Ay na, sa nga barangayan san. Ang mga no si kalat di pay napan. Ay, awan nga plano ka mapan. Tanay, awan pamanawak dito pisina tayo. Isungarod, abinaon na ko ni kagawad patok nga umay dito itamno mapan kakanaw. Anya? Ay, napirmaan yun samot amin ang dagitay inaramid ko a barangay clearance. Uwain, kalkalpas ka.
Sumublat kayo met kuna ni kagawad padtok. Urayan na kayo ni Mayor. Mayor? Ay, ni busy Mayor ko na kuma. Mayor to be pailagayam. Ay na, naimbag tayo may kamatlaan domeng. I say ko na kuma. Doming ko na inatakan niya ako, manang sima. Kasta tibilin nila kay ko nga awag kuken ka no umay ka. Nang rona no agdengdengeg ni Apo Mayor. Ha? Mayor adagusan. Mala, dumanon ka o I say, adda da Mayor di tasalas. Aya, Ay, wan gayam. Bagbaga akong domeng. Nasakit tinakam ko. Tauray la inyo tangan nila kay ko na ito'y apaskan. Tiyagla abuan no podno nga inikan ni Mayor iti bayad iti dua kaldeng a pinapartin. anya? Imutang iti kaldeng? Abda ni OIC. Dumanon ka OIC. Itay pa lang urayan na ka ni Mayor. Ay, kastaya. Ngayon bagman na nakapasyar kayo dito, nanumo barangay may, Apo Busy Mayor. Well, kagawad, umayak mamat makidanggay kada kayo kakailyan. Katne, uray la impartyan na kami ni kagawad patok iti dua kalding. Aya, Kadwak ni OIC napan kimita iti maparti akaldeng. naglukon, iramraman nakmatay. ay kastaya, ay kadakil pagyamanan mi. Man-mano ti kaskada kayo. Imbes ada kami ti mangtad iti pagkasangwan, saan matad? Ni kagawad padtok, tiyan ada pagyamanan niyo. Galantay amang sangaylay. Kas makita yo mat Mayor. Ado ti may. Kayat da kayo makita. Kayat damat adenggay. Noon niya't maibagayo. Kada kami dito'y nagbugsutan. Anya awaras na dyan kagawad. Si kamat OIC. Kasla di mo pala mo madagiti constituents tayo dito'y nagbugsutan. Gagangay kadakwada ti mangnamnama nga amangan no adda ayuda. Ha? Ayuda, kunam, kagawad. Awan, tunggal ngamin adda pumasyar dito akas kada kayo, adda latamat isang petdaa pasarabo. Wano saan, tay papet-pet ako nada. Ay, kasnaya. Anyan na yung kagawad. Ala, ibagam tasaan da madanagan. Kadwag tay tisurera. Iso ti makaamuditan. Anyan na ito akabaranggayan. Na yan. Ay, di kayo madanagan kakadwa. Maikan kayo amin. Nakaragragsak kayo gayam dito'y nagbugsutan o ay si Domeng. Oo, hanggang kababayin pa yan. Sanda na makarik na iti panagbayin. Hingap iti papay waras yaw. Kagangay na ita. Nang runa, nawan mat panggadan ti tao. Talaga nga ito tinaawanan iti panggadan na kabaranggayan may. Manipod iti nangrugit ti pandemya. Nga, saan mat amadlaw nga grig-rigat kayo dito. Kasken kagawad pato. Galante, ngagsangayli. Wan nga raw. Nga, tuwa kayon sa karumat, anapan ng sapul iti pangsangaili yo kada kami. Ay, ikaw, narabak na lang na dyan. Kinapudno na, inilakalma na nasa una kanyak tiyo mayaw. Kastaya? Uy, iso nga raw bali, jakmat napakadaan ti kadayaw ta. Ado, ti jak na ikamaka matrabaho di kalma. Gagdin na ron. Maikan kayo amin. Ang banday, ibusan, kikabamay, di warwaras na. Sos, agkurang samot tayo. Ane, nagwawaramot nun, dagiti nakapila. Iti Mr. Tesorero, ikamit Paglinyaan nyo, dagiti saan pa yan ay kan. Di kayo madalagan, kakadwa.
Sorry, kakapsa. Try your luck next time. Nabatan samot ti kahak, Bise. Ay, kasaya. Ay, di kay madanagan. Dakdakkel to, ti para ka na kayo. Agsasala tayo, pay! Agsasala? Ay, STIC. Ay, danggayan na amang yaw-awan kadagiti na ibusan iti pasaramo. Ay. Taran, tan, alan, I say, agsala tapay lang. Ako, Bise. Magsalbag ti kastuyan ito. Ton. Kumusta ti panang sanga ili kadagiti kandidato, Dumeng? Ay, kababain. Anya kababain? Mangibabain lagi ti kabaranggayan. Ngam, adda nang ibabain ni kagawad paddaw. Apay, Mike? Una, awan samot kumati plano da Bise nga agiwar si ti kwarta. Ngam, kaslan napilitan na taimpukpuk kaumutan lagi ti kabaranggayan ti waras apaman anak kapanganda. Anya? Uy, kababain na talaga. Kahit nagiwaras damay? Uy, sagbabain ti, saglilimapulo, kung sagsasangagasot lang mo, di nakita ka, naipaputput ka na iti nagpila. Anya? Ala, kasla nagpaputput da iti ubing. Anya pa nga eh. Mabay na kita yan. Isa dyan napupuotan tinagpakada. Anyan? Kahit nagawid dan? Huwag nga taa. Makamon ni kagawad padtok. Makang kanya pinto nagkita kami. Mangibabain. At tao. Sino nga ta? Kagawad Dumeng! Kagawad! Kagawad! Ni kagawad padtok ti adda dita paraangan, Dumeng. Ay na, kababain tayo jay, kagawad padtok. Di kalakin. Di kakadiagong ungit, kagawad Dumeng. Antoy, awatom da itoy. Nay, apa na ta sobre? Sobre. Saggay sata. Para ka na ta, kuna ni Mayor, Bise. Noon nyaman tilinaon da ita. Di nak iramraman. Ay sos. Kwartan, di mo kayat. Di ka mangiramraman kunak manan. Ala. Agawid kan, kagawad padtok. Di ka mangiramraman. Salbag ka, agawid kan. Di na kiramraman. Saan? Ay, agyaman ako. Kunak lang nagpaypayson. Imbag, tatag-tagainap lagayan.